uyu Apolineri umwe mu bahatana kandi baniyamamariza ku bijyanye n'umwanya w'ubujyanama rusange mu karere ka Burera ho mu ntara y'Amajyaruguru. Intore y'Inyabigwi Apolineri Niyigirimbabazi yavutse mu mwaka w'1989 avukira mu ntara y'Amajyaruguru ho mu karere ka Burera. Yavukiye mu murenge wa Rusarabuye, akagari ka Kabona ho mu mudugudu wa Karambo. Akiri umwana yaranzwe n'urusange rw'impano nyinshi zitandukanye muri we. Ibyo byose biri mu byamuteye imbaraga maze bimutera kwiga ashishikaye agira ngo izo mpano zizamubyarire umusaruro, kubera ko kuri we gucika intege n'ibitabaho. Apolineri ni umunyabigwi bitagira ingano ufite icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu burezi, akaba n'umugabo wubatse ufite umugore n'abana. Gusa ariko nanone biragoye kandi bikabihurizo kurondora ibikorwa bye byose yakoze, maze ibi byose mu kubikorana umurava, umutima ukunda ndetse n'ubwitange bikaba biri mu byatumye kuri izi saha yigarurira imitima y'abatari bakeya mu ntara y'Amajyaruguru, by'umwihariko akarere ka Burera nk'iwabo kavukire nyine. Nk'uko byavuzwe haruguru, Apolineri Niyigirimbabazi yaranzwe n'imirimo itandukanye yo yamugize icyamamare, irimo nko kuba yarabaye umwanditsi mukuru wungirije w'ikinyamakuru cya kaminuza mu cyahoze ari kiye cyitwaga Le Moment Newsletter. Ibi yabikoze guhera mu mwaka w'2013 kugera mu mwaka w'2015. Si ibyo gusa, kubera ko mu mwaka w'2017 naho yarakomeje, aho yaje kuba ushinzwe gushaka no kwamamaza product za RBA kuri RC Musanze, ibizwi mu rurimi rw'icyongereza nka Sales Executive and Marketing Officer. Si ibyo gusa, kubera ko yakomeje gukora byinshi kandi henshi hatandukanye, kugeza ubwo mu mwaka wa 2018 yabaye umunyamakuru w'ibitangazamakuru bitandukanye birimo nk'Igihe ndetse n'Umwezi. Kandi ibi byose akabikora intego ari nta yindi, ari ukuzamura imibereho n'iterambere ry'umuturage, kubera ko kuri we icyari kimuraje ishinga kwari ukubona umuturage atuje kandi atekanye. Gusa ngo kuko umwana ari we Rwanda rw'ejo, umuturage w'ahazaza, ngiyi impamvu nyamukuru rukumbi yateye Apolineri kuba aritse umwuga w'itangazamakuru maze akaza kwinjira mu burezi, ngo akunda ahure n'umwana ari we muturage w'ahazaza. Byumvikane neza ko kuri we iki cyari cyo gihe ngo amenyekane byeruye neza koko, kubera ko yaciye agahigo ko kuba yarabaye umurezi ku bigo 9 byose bitandukanye mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu. Aha twavuga nko kuba yarabaye umurezi mu kigo cya Groupe Scolaire Zaza A Ngoma, Groupe Scolaire Burema Nyarugenge, Groupe Scolaire Masaka Kicukiro, Groupe Scolaire Kanzenze Bugesera, Groupe Scolaire Bigugu Nyaruguru, Groupe Scolaire Kageme A Nyamagabe, Groupe Scolaire Shashi Musanze, ndetse n'ibindi bigo byinshi tutarondoye. Ubu buhanga, ubunararibonye n'ibigwi bihambaye avugwa biri mu bihora bituma amateleviziyo n'amaradiyo atandukanye ahora amushaka agira ngo agire icyo asangiza abanyarwanda byoroshye. Aha twavuga nka TV10 na Radio 10 ndetse n'andi atandukanye. Si ibyo gusa kandi, kubera ko Apolineri Niyigirimbabazi yamenyekanye cyane nk'umwe mu bakinnyi ba filime nyarwanda. Aha turamuzi ku isheni ya Aigasa Official TV, uburyo ashimisha akanasusurutsa abanyarwanda, birimo no gutanga ubutumwa bwigisha urubyiruko. Gusa kuri uyu munsi wa none, uyu Apolineri Niyigirimbabazi akaba ari umukozi ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu murenge wa Ruramba mu karere ka Nyaruguru ho mu ntara y'Amajyepfo. Gusa ibigwi n'ibikorwa byiza yagize bihambaye bikaba ari bimwe mu bimutera guhatana nk'umwe mu biyamamariza umwanya w'umujyanama rusange mu karere ka Burera, nk'umuyobozi ushoboye kandi ushobotse. Kuri we intero nta yindi, ni umuturage ku isonga. Apolineri Niyigirimbabazi nawe uzahore ku isonga, tukuri inyuma.